me ni somni pariat sangkha zakua somni pariat ani a tlerol kum som pariat mi lek Edward bat achuan anule pate chanpui theinan enge ati ve theiang ti in lungrun taka mani chawa ai ngai tu mek lai chuan an kongkhar chu aronin kik det maya nidanga inleng nei ngai talo chu ani thil lo ngai tu amuk nen chu kongkharin kik ri chuan ati phuzuk mai kongkhar ava hon chuan putar por deuh chher chhur lo ding chu enge adua engti tura local nge ani tin avazota chu putar chuan remati chuan in chunga soidun aron rot chu phurmel fashion lo hian a o ve maya chu putar sakei bang nei beram pon sin Albert Fish chuan Edward hi ama tangdai toin alo mutai to ane putar chuan Frank Howard ani thule farm lian tham tak nein ran tam tak vula afa te nena thokin an hlok ziale na thok adu bela Edward an a tho du chuan kar khata dollar so panga a hlo ve tur thu chu a hril nga la Edward chu a phur kher mai chung le gwa te po ron man to loin alo o ve nga la putar chuan a hole phot angai thu le ama lam tura aron kal le tur thu te hril pa in Edward an nau pang thian dang azon bel thei don chuan adu bel tur thu te hrilin anin vai liam ri a putara chuan Edward a lekha ron thonin ni ni thum vel atlai tur thu aron hrila putara ti to loin Fisha tin kan lam to ang Fisha chu kar khat nu vela chuan aron le nge ya Edward a po phur sur nge mai Fish an Gracie bat I amu chuan a thil lo plan ruk chu thlak in Edward a ngai sak a asa e atumna chu Gracie chunga tuan jok a rel ruk ta a ni enge moza nu Gracie nu le paterin a kai deuh to ti in Fish chuan Gracie rual vel atupa birthday lom an tum thu le Gracie po kaltir ve tura adu thu chu Gracie nu le pa bula hrilin tlaya aman aron thla le thlap tur thu chu a hril nga la an ngai tu pal lutuk lo nan an party na hmun tur address po Mrs. Bat I a hril thlap bok tlai alo ni a Fish le Gracie te mel reng aron lang lo atlai tel tela Mrs. Bat I ril ru a ha tel a zan khua in mutti reng an nei lo atuk jing thleng po a an lo thlen lo wangin police lama an report a police in anan chui chule Mr. Howard ati ming reng alo om lo ni in an party na hmun tur address po phua chop mai alo ni Gracie chui dan tura police lam hril a hai ngei mai Gracie thalak chu mun hrang atarin mi puite chu zon pui turin an som taringot a bat sung kwa chuan in thana thil thleng a oma piangin an fanu ani ringin thalak te enin a hmuna te an kalchil zia ma sen fanu mel tha I Gracie reng an mulo mizo ang thoin huna kal zela Gracie bo thu po chu mi puite ril ruwa atla nep tel tela mi tam tak chuan an thei hil thial to ome Chanchin lama Gracie hi naupang putarin a ruk bo om chun ani lo zia te an hriat bel le zel bok ne bat chung kwa tan chuan him dama an fanu mu chu wana ra ang an hial ome Gracie bo ma February ni som pakhat sangka zwa sumni pasari mi panau pangkum li mi Billy Gaffney le an thenom ami mi panau pangkum thum mi an in chung zola in fiam de chu an bowa ano pangjok chu mu le ni in khonge bilia tia an zo chuan putarin aladai ti in achang bilia po aro bo tu nena mu le ani to lo ni Gracie bo nu kumte la po Detective William F King chuan Gracie case su ti nun tumin sangkha zakwa sumthum palia King chuan Gracie bo dan kim chang le khabu asiamin Gracie case su a moran bok trep to thu aron soi tamai le mi puilam chuan mak ti in Chanchin kim chang chu hriat an chak hlom nge mai chu thu King an ron chhuah nu ni som laka chuan
Gracie nu Mrs. Bat i chuan le ka thon thin thong tak adong hala chu le ka thona chuan my dear Mrs. Bat Sangkhazari somko pali khan ka thian captain John Davis chu San Francisco tangin Hong Kong panin steamer takoma mangin ain hol suaka an tumram an thlenin ama le thian te pahnih chu vaw kama zu te inin anin tilima chutia vaw kama tanga an long omna an ron le chu an long reng hmu tur alo om to lawa khathi hun lai khan China a tram atlan se mema eng sa mai po hi pound kha tanga pound thu man vek ani tram ana satel telawang chuan no pangkum som pahnih noilam chu an sa ei tura hral an ni a kot thler te chu no pangta na him lo hle khoi sadora po sa leido nila no pangrong chu ain khai fer fur hloma du na lai ber thlangin sajur tu te chuan min sa thlak sak mai zel John chu hun rei tak a chama ngai wangin mihring sa chu tui alo ti man viawa New Year ka ron ho tumin no pang pahnih a ina arubawa a upazo kumson pakhat mi chu a that masa a among tam ti vel chu a ei masa ani a chan chu a satui lai ber ani ati atak sapeng dang te chu chum min le ro min tein a ei bok chuti hun lai chuan John a thenom loka khosa kani a ei ve chin ro ti in tuya ti zia ti chu min thil cham chi thina ni khat chu chutia min thil reng awang chuan John a siam sa chu kan ei ve a khata tang khan mihring sa chu tui ka lo ti tran ta ani ila hria em June ni thum sang ka zakwa som hi pariat Sunday tlaya thingpui in tura ka som cheu khan Gracie hi kamal chunga athu ani kha ta tang khan Gracie sa hi engei ka lo tum to sin party local ve tura ka dilna I phal tum khan Westchester in ruak ka lo hausa khan ka hruaya amun kan thlen don khan pona loading ri turin ka ti a ke chulut masa in ka korle ke korte hlipin saruakin ka in phel vek phota chuti lai chuan Gracie chuan birthday present tur ti ni om takin pangpar alo lo meka chuan lo lut turin tukver tang ka hui chawani a chan chu thomhno ka hak chuan athi sen ka thomhno kai ka lawani Gracie ron lut chu pindat kongkar phena chuan ka lo changa pindana ron lut che kongkhar ka khar ngala chutia ruang ngal nga ta ka om min lo mu chu arang na sakhop mai kaman bet ngala anu bola ka saidon che ati hiala sin a thomhno chu ka phel sak ngala min lo peta min ke ka min se bok ti chuan ka rek lum tamai ni ti chuan tak sabung te chu ka chan som ta a chan chu ka ru ma ei tura ken ka du wanga ni among tam sa ti kha ovena ka hem mina atuilu tu ka sin ni ko chung ei min dai ma se mi pan mei chian chu du viau mai la ka man pui lo a chan chu virgin nge in thi se ka du wanga ni chutia chir lai chuan Mrs. Bat chuan ka chir theilo tin a trap ta zai zaya abulading Edward chuan lekha chu alo lak saka a handwriting chu amma Edward ta lekha thona azia nen ainang chi chi a ma se lekha ron thon na envelope atang chuan Albert Fish ati ani lo mail tlat emblem tele NYPCBA ti inziak atang chuan hei hi New York Private Chauffeur Benevolent Association atang dai nin alang si a ti chuan police te chuan NYPCBA member zong te chu kut zia nen anan en mila ma se in mil pakhat ma alo om box si lo chutia police lam hril hai takan om lai chuan an security pakhat chu localin NYPCBA stationery then khat alo ruk thule a omna hluya alo nu che thu aro soi tamaya police te chu manmo takin a omna hluya chuan an kal ngala anei tunu chu zot ngalin in nei tunu po chuan patling tar lam pakhat chu a ina om thule ni hni vel kalta khan zina tur anei lok thu soin a fapain helai address a lekha ron thon don awanga lo le tur thu a soi tak khamo alo tingala ti chuan Albert Fish alo le hun chu an ngak ta topa December ni som pathum sang ka zakwa som thum pali khan Albert Fish chu ron le tangeya
chutia hadam taka thingpui a in mek lai chuan a in nei tunu chuan detective king a chu alo hru runga la detective kim chu ron thlenga zui ngalin albert chu ron man mai atuma albert chuan blade nena lo ma chonin ma se king a chuan awesome te lo bumin aman zui ta ngalani fish chu do vak po ngai loin a in puang zui maya thisen a chak thin zia te po zep nei loin thunei tu te hrilh vek bok chu mai ni loin gracie tak sabunga eiban ada na hmuna ten kalpuin a tak sabung te chu mu tur lo la omani fish soile dan chuan gracie hi a hruai chu khan train station a kalpui ngala Westchester New York a in pakhat Wisteria Cottage apan puya Gracie tan hian kallam chia train ticket akat sak bok Joseph Mihan a soidan chuan February ni som pakhat sangkha zakwa somni pasari Brooklyn a tolai lir chunga putar pakhat in mi panau pang anu ngai ni oma tap vak vak chu alo thlem meka karin hlel deuh wang chuan ka en zui zela ma se chu putar chuan no pang chu a chuk pui ta dai ani ati he mi panau pang hi biligaf ni amma ami panau pang bo kan sui nge kha alo ni renga fish chuan he mi panau pang ati dan soi vele bokin bilia chu rausan to nu in pakhata a hruaya athom no phelin akut le ke phuarin a kalsana atu ka kalle chuan fish soidanin tlailamdar hi vela ka pakala abeng le narte le thlak sakin amit ka khera chuaka ka chem te ken nen adula vitin ati senlum ron luang chuak kaka adoin ka ina ti chuan athi ani mai ati sam et ataksa chu chansomin karuma chuan ka hona among tam le khel vel chu hemin abeng mil le nar te chu purun carrot bulbok celery le pepper tenen kakanga tui takani alati hem mai fish chuan nili chunga ai zo vek thu a soibok fish and doctor wer thaman nena soidan chuan mongkwa le tilvela hriawa vi hi nuama ti tlata a then chu a vi thuk ema wangin lak chhuah thei ani to lo hial ni na soi doctor wer thama chuan a in soi pa na vel mai nianga in a x-ray sak nge ya a result a mu chuan a shok ngei mai hriau somni pakuai tlem lo chu amongkwa le tilbor vela hian a om nge nin a hmuani no pang som panga vel thatin za ai tam a soi sa ni in Dr. Wertham a chuan a soi a fashon nia in chal Mary Nicolasin a soi dadin fish a hi fate tana pa ni thlin tak mai ani a no pang fiam a pe in kut po hi min thla ngai lo ani ati pawan duai ve tak ni in anu puinen fa paruk ngot an neya an fanau pang berkum thum mi lek ani in anu puina tlan bo sana ama in afa te hi a en kolvek ane January ni som prok sangkha zakwa som thum le prok a electric chair manga ti hlum tura chung thu rel sakni in heta hian kalati ngai lo thil nuam tak ani nge yang alati hem mai atu soi to ber chu helaya ka om chan po hi ka hrelo ati ni in an soi